Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Dawa Maulana Daud Abdul Karim from Al Islah Institute. Kerata olitsibisha ka dawa in Sepedi. Kitoblela ka dawa ka lelemela Sepedi. Mo Al Institute ya rena re rata gore batho botlhe ba fitlhelele ke molaetša goba melaetša yeo e le gore re tla e dira ka leleme leo ba le kwešišago. Mo go Al Islah Institution le kgono ke tlo bolela mabapi le kalima. Dikalima ka leleme la Sepedi e le dipolelo tšeo e leng gore ke tše di leng maswanedi. Re na le kalima tayyiba, kalima shahada, kalima tamjid, kalima raddi kufur le tše dingwe. Ke tla thoma ka kalima ya mathomo e bitšwa gore ke kalima tayyiba. Kalima tayyiba ke se-Arabu gomme ka Sepedi e ra gore polelo ya go hlweka goba polelo ya go hloka bosodi ka go laodiša ka ga Modimo. Yona e balega ka tsela e ka leleme la se-Arabu e re la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ka Sepedi e hlalosa gore ga go yo a nago le maswanedi goba a nago le tokelo ya go rorišwa ka go khunamelwa ntle le Modimo. Gomme yo Muhammad khutšo ya Modimo be le yena ke mongwe wa baprofeta ba Modimo. Ntlha ya bobedi re na le kalima shahada. Kalima shahada e le se-Arabu ka Sepedi ke polelo ya go fana ka bopaki goba polelo ya go itlama tumelong ya Islam. Ge motho a itlama mo tumelong ya Islam ka se-Arabu e re أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. tlhaloso ka leleme la Sepedi e ra gore ke le Muslim ke a itlama ke ikana ka la gore tumelo ya ka ke gore ga go yo a nago le maswanedi a go khunamelwa ntle le Modimo. Ke buše ke ikane ka la gore yo Muhammad khutšo ya Modimo e be le yena ke mongwe wa baprofeta ba Modimo. Kalima ya boraro ya ntlha ya boraro ke kalima tamjid ka se-Arabu. Ka Sepedi ke polelo ya go godiša go mmušo wa Modimo, kgodišong ya Modimo. Yona tlhaloso ya yona e re dithorišo tšohle le dipoko tše sa felego re di lebiša go Modimo fela, ebile ga go yo a nago le maswanedi a go ka khunamelwa ntle le yena fela. Ga go maatla le bogolo ntle le yena, yena yo magodimong mong tšohle. Ra ba le kalima tauhid ke nngwe ya dintlha. Mo kalima tauhid e tšwa go the word wahid. Wahid ke se-Arabu e ra gore botee. Ke ka moo le kwago ke re kalima tauhid e ra gore polelo goba tumelo ya botee bja Modimo. Rena re le ma-Muslime re dumela boteeng bja Modimo. Yona e re ga go yo a nago le maswanedi a go khunamelwa ntle le Modimo o tee. Ga a na le go lekanywa le tšeo a di hlotšego. Go yena ke mmušo wa magodimo le dithorišo tše sa felego. O re nea bophelo a buša a hlola lehu. Diatla tša gwe ga di na bosodi, o na le maatla go tšohle tšeo a di dirago. Ratantlhaing e nngwe gape e latelago ke
kalima raddi kufur. Kalima raddi kufur ele se Arab e ra gore ke polelo e leng kgatlhanong le go obamela medingwana. Raddi kufur o ra gore ka Sepedi rena ma Muslim re kgatlhanong le go obamela medimo e šele. Ke tla lefa ka boripana tumelong ya go mongwe wa baprofeta ba morena e le go yena Abrahama bophelong ba gagwe e be le mongwe wa bagolo ba baprofeta bao ba bego ba le kgatlhanong le go obamela go ba go tlhankela medimo e šele. Re bona le ka ye nngwe ya distory tša gagwe tša bophelo gola a ile a fenya le go se tlhankele medimo e šele e le gore e be dira ke tatagwe e le go yena Azar. Gomme o ile go ba kgatlhanong le go obamela medimo e šele ke ge ntatagwe a mo goba ka gae a leba lefaseng le leswa le a ileng go ithuta tumelo ya modimo go botseba modimo e le go lefaseng la kwa Jerusalema. Jaanong kalima e ya raddi kufur ke e kgolo-kgolo kudu rena mo tumelong ya rena ya ma-Muslim gobane le ka bo-Muslim ba rena Allah subhanahu wa ta'ala ka Qur'aneng o re laela gore fattabi'u millatu Ibrahima hanifa, sepelang tseleng ya Abrahama yena o e bego le yena a khunamela modimo a le noši. Wa ma kana min al-mushrikin, ene yo Abrahama ga saka a ba gote le bao ba tlhankelago medimo e šele. Kalima raddi kufur yona e balegwa ka tsela e ka leleme la se-Arab. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika biha shay'an wa ana a'lam bih واستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبارأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها وأسلمت وأمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يونغا للملا سبيدي إراوري مديمواغا اللهم مديمواغا روري كتوكا وباكتوما شيريلو جوياو خاتانولي go lekanya go ba kopanya dibupuwa tša gago le wena ka maikemišetšo. Ke kgopela tebalelego tšeo ke go fošeditšego ke sena tsebo go tšona. Ga ke rate go ipona ka gare ga leuba la go hloka tsebo ya taelo tšago. Ke itokolola kgatlhanong le medingwana e šele le go go kopanya le yona. Ke ikanne go wena fela, ke ikana ka la gore ga go modimo ntle le wena. Ke ikane le ka gore yo Muhammadu Rasulullah khutšo ya modimo e be le yena ke mongwe wa barumiwa le baprofeta ba modimo. Go tšohle tše tša dikalima re kwele ka ga tšona ra buša ra ba le seo se bitšwa gore ke tumelo iman mujmal. Re na le mehuta e mebedi ya tumelo mo rena ma-Muslim. Ya mathomo ke iman mujmal, ya bobedi ya ba iman mufassal. Iman mujmal ke tumelo ka boripana, yona e balega ka tsela e amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'an ahkamihi. Ka leleme la Sepedi e ra gore ke dumela go modimo ke sa nyake tsebo ya gore o bjang ka mo a lego ka gona. Ke dumele le go mabitšo a botho bjagwe go rena le mediro ye mebotse go rena. Ke buše ke dumele le go obamela melao yagwe ka moka. Sa bobedi ke iman mufassal, tumelo ka botlalo go rena ma-Muslim. Le Muslim lengwe le swantse le dumele ka botlalo tše latelago: amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'th ba'da al maut. Ka Sepedi ra gore
ke dumela go Modimo fela, ke dumele go manyelo ya gagwe otlhe, ke dumele go phuputše kgethwa tšagwe, ke dumele go baporofeta botlhe ba gagwe, ke dumela le go letšatši la kahlolo le boemo takdir bja tše botse le tše mpe di tšwa go yena fela, ke dumele le tsogo ya bahu morago ga lehu. Ke tšeo be re tshwaretše go tšona rena ka Islamu. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.